गोविंदा जिंदाबाद 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 गोविंदा जिंदाबाद 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 गोविंदा जिंदाबाद जिंदाबाद Birappa Mairappa Bigi Toguren Let Kainabi President Let Loidam Vice President Let Laisom Patame General Secretary and Jini Treasurer 2018 dagi 2023 Bao Pabirappa Mairappa Bigi Hoji ki Mingda Ace Pinde President T.S. Loidam, Vice President, and Sanabi, General Secretary, and Ibema, Treasurer. Miam Busu, Apogi, Pendel Sige Malakalan, Vietnam, Hana Singari. Ram Sidilki Matungina, Apoina, Padok Saragani, Luna, Eastern General Manipur Pradesh, Eastern General Secretary, Premananda. Hoji Pamang Pagi Ba Pagi Maira Pagi President Ace Pinde Lona General Thagatsari Ojabu Mathanga Hoji Koksinjari Kartik Sinha ex MLA Assamgi Kartik Sinha Mapam Dais Talensin Biranga Maitamok Talensin Jari Latra Ngapi gani mapa masida lakon hamkidre hojik mathang damon Koksinjari Pangabam Premananda Mitei General Secretary BJP Manipur Pradesh Ojabu Dais Talensin Biranga ki tamakta nolokna Linsin Jari Oja Pangabam Premananda ki tamak maya mahau bakubag mateng kubisi Matang da Koksinjari Guest of honor Oibiriba C.A. Sidanand Manipur Pradesh BJP Imphal ki Vice President Oibiriba Aja Mingwana Panjarabada Ikai Khumnajariba C.A. Sidanand bu Phampham Langda Leiteng Binaba ki damak nurungna Ningsingari Aja C.A. Sidanand ki damak mayam ahau bakubag mateng phubisi Thagatsari Oja Mathanga Hoji Amuk Koksinjari Special invitee hoina akhoi Manipuri President Sahitya Parishad ki Assam Tenchubam Manihar Ojabu Dais Talensin Birang Majbagi Tamakta Nolongna Ningsingjari Oja Tenchubam Manihar ki damak mayam ahau bakubag mateng phubisi How today Gamana today Yamana Koya Konodo Cheragani Maira Pabigi President has been there. Tamlaba mana si lobby labagi tamakta akhoi di Dais Talensin Biriba Ojasingna mathang manau naina kudola si lobby labagi tamakta mathang na manau naina leti gani nolokna Ningsingjari President Secretary Maira Pabigi Ace Binde Amadi and Sanabi Abagi PWD Minister Manipur Government Hiriju Govinda
अखोई स्टेट सेक्रेटरी मणिपुर प्रदेश पी प्रेमानंद वाइबनमक्तगी पॉपुलर होइबा अखोई होदाई दमक जामन वाजरबा अदुगुबा अखोई सेक्रेटरी जापी हमना जापी आसामी का जाम ने क्या खुद उच्चारबा अदुगुबा अखोई जापी हाजर है अखोई स्टेट सेक्रेटरी पी प्रेमानंद दा जापी हमना क्या खुद उच्चारी अखोई वाइस प्रेसिडेंट मणिपुर प्रदेश जापी हमना क्या खुद उच्चारी Asamis na kaya po na mag-exam na sendera ba mo seleng ay ba mo gi adu gumbak lenyam ni seleng ko gi adu kya ko no uchari asi gumba aboi gi lai gi thorong pe amda mati mati na na samman le ba asamis le ba ki hora hai aboi PWD minister Govinda Ogada aboi na committee na gi kya ko uchari Alright. Okay. Mayam, lari kasi I hope ako bago matang bubisi. Lali kasi phong bagi thawram pangthok ke ba losin jare masigi matangda luminu karong ni sumna pangthok lakpa thawram masigi manungda trinat competition sathaki bagi trinat competition da 5 second ta ki ba min ngasibu ayak panjare ke ani suba mana pangkiba ani suba mana ase bibi kada ba Biswajit Sharma ne mana ase lantopi gani ikai kumna jari ba koi iamba Biswajit Sharma na mana ase ko lantopi ne bagi dama yingsing jari committee ki mai kai dagi Ani subada ahan damana pangkiba mutum manglemba bahaki kanglopo drive talensing bilang na bagi dama nulog na lingsing jari mana asibo bibi gadabi moina bathai gosaragi Lakshmi Devi go lingsing jari moina bathai ke Lakshmi Devi da timate kamana ikai kumna babuti gani Agachari Haji thabal competition da mana phangdi ki ba mioi singbo sensa duna lebiyo ani suba mana phangdi ki ba thabal competition da Gaunawar Young Sporting Club ki sanaroi singbo state election bilang na kita ba mulong na ningsing jare mana si bulan tak pinabagi tama khoirom omor amtala khoirom omor bo drive election bilang na bagi tama committee ki mai kai gani mulong na ningsing jare thabal competition da ani suba mana phangdi ki ba kanglo Gaunawar Young Sporting Club ki saneroi singbo drive election bilang na bagi tama anya na ningsing jare Pagi thawran tawduna sem saduna laibiro Vidyanagar Thabal Group has thangkiba makhoi bo thangsiga mapham asida dai sega lensing birangna bagi tamakta nologna nising jari Gordon Vidyanagar Thabal Group dai lensing birangna ba aro aduga mana asibo
जेनथोपिनबगी पिबिनबगी तमक्का वाहेंबम थिलेन आम पुखरी लंका ओजाबो दाइस टेंशन मिरकनबगी तमक्का नोलोकना निसिंजरी अखोगी ओजा वाहेंबम थिलेनबु चमलबा पी खुदोलमना इकाय खमनबगी दमक निसिंजरी अमसुंग खोइरम अमर आमतलागी ओजाबसु इकाय खमनबा उन्ननबगी दमक निसिंजरी खोइरम अमरबु ये मते अमना इकाय खमनबा उत्पिगनी ओजा नि सिगी दमक मयाम आहौ खुपागा मतंग खुपिसी विद्यानगरगी थाबल गुरु मफम असिदा लाखिनबगी तमक्का हन्ना निसिंजरी 1 2 3 1 2 3 mai paki bangang sing sigi demag mayam ahau खुपागा मतंग खुपिसी हागतली थाने फाउबगी मथा साब मयाम लेरगसु युमयमद लेजाबा सेंफम जिन पुथोकना कमिटीगा खाइनेदना अरे बांगम पुथोबा सही यांखै चुपना अखोना ख्वाइदगी शक्ति लेबा ईश्वर पूजा तौरगा ना आग थमनो बायसे इमा लेबाक मणिपुर की थौना लेबा अखोय मेतै मचा मयाम गे दुगुंबा थौना दुने हाइबसे अमुको जो थमजनी अदुना अइगी मांगा मयाम हाइबी की बसुले अइगे मरु सोरस ना हाइबी की बसुले याम तेन हाइजनी गुदे हंदे की उदय बाबा बारुनी की सही यांखै सुबगी थोरम मसिदा अहान बा होगोपु निमित्ता भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की प्रेसिडेंट श्रीमती अधिकारी मेम सदादेवी मसामो लापिरमी मरुगी मथंदा ngarang sebab Manipur Assembly की स्पीकर ओइबिरिबा सि फचोम सैतेबता लापिदना मियाम थुरमदा सर लाबिरमी मसि लोइसिनबा निमित्ता मणिपुर सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर इकाई खुनुजरेबा श्री गोविंदास कथोकजम लांतना उदय बाबा बारुनी की शिव महादेव की खुया रचंदना अकोई लाई खुरुमजबगलोनिना मियाम की मिफमदना सर यारे मियाम नमसे पीरिबा मेसेज को मियाम हाइजनी मदे मणिपुर लेरिबा ngasi ki si en beren solution ko शासन na sahi yankhai surakpagi golden jubilee ki celebration asal da lobiriba president udoy baba baruni mela celebration committee mingoina hangatcharabada sri laishom gulab ahli bungobu ehana nolong nei kai khumnaba uchari लोयन होजाइगी आइगी नुक्सिजरबा मैतै सिंगा लोयन दुन लापिरबा आइगिना ओइबुंगम मिंगोइना पंजरबदा श्री CH चिदानंद सिंहोबुसु एहाना इकाई खुमनबा उच्चरी लोयन मणिपुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ओइना थौपुबिरिबा सिगुमलबा होजाइगी आइगी नुक्सिजरबा मैतै सिंगी मरक्ता चही कयादगी हौदुना लोइना दुना लापिरबा आइगी नाव श्री पी प्रेमानंद मैतै बुसो एहाना इकाई खुमनबुचरी लोइना मणिपुर की नाट मैतै की कल्चर पुनमकु योखत्तुना थंबीबदा अचौबा दायित्व लौबिरिबा इकाई खुमनजरिबा प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम मिंगोइना हंगचरबदा तेंसुबम मनिहार रोजाई मोबु सोहाना इकाई खुमनबुचरी लोयना मांग इलेक्शन बिरिबा इमा सकलबी इमा मरी एहाना खुलुमजरी इकाई खुमनबुचरी अहलमन सिंह नसीगे सिगुमलबा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन नसीबो सिंबी लांगबिरिबा कमिटी की इकाई खुमनजरिबा अहलमन नहारोल मैरा पाइबी इमाइबेल सिंह क्लब की ईशा सिंह इनाव सिंह पुन्नमा इकाई खुमनबुचरी
ngasi golden jubilee celebration asibu loisin bagi thoram asida sabha asibu mapung phan biriba aigi nungsi jaraba iche ichal naharol pungnama छात्र छात्री पुनमा प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मीडिया पर्सन ख्वाई की पुनः कुशयाना इकाई खुमनबा उच्चरी मणिपुर लेबाक अमा लई हैबसी अखोई पुनमंग खंगी मतम अमदा निंतम लेबाक ओयरंबा अदुगुमलबा लेबाक अमा अखोई मणिपुर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइबिरिबी श्रीमती सरदा देवी ना लापिरंबा अदुगा ngaramak tang kun go hundoi gi adugumba ninthi jaraba thoram aduda मणिपुर विधान सभा की स्पीकर ओइना अध्यक्ष ओइना लाइबिरिबा श्री थोक्सोम सत्ता ब्रत सिंहोना मफम सरकार की लुचिंगो ओइबिरिबा अमसुंग मैतै अखोइगी मणिपुरी अखोइगी अमतंग नायरबा पीपल सीएम हाइदनु खंगबा प्रजा की चीफ मिनिस्टर हाइदनु मिथोनबा श्री एन बीरेन सिंह जी की लिचिंग मखादा महाकी पौताक मखादा अखोइ पुंगमक्सिंग असे ई की खोमुल लीबगी खुदोंग साबा सि फंगजबनी हाइदना अयाम मयामदा खमजनिंगी अखोई पुनमकना श्री एन बीरेन सिंह जी डायनामिक ओइबा अखोई मतिंग सु मणिपुरी अमा ओइबगी अखोई की लैरिबा ऐतिहासिक ओइबा